Draga braćo i sestre koji me pratite na Facebook profilu, evo nastavljamo posetu Hrvatskoj. Evo nas u Kninu sada, to je srpskoj okupiranoj teritoriji. Evo nas u Kninu, ovo je Kninska tvrđava. Evo, snežni dan inače juče i danas. Ovde bili smo u Zadru, Benkovcu, Žegaru, obilazimo, evo smo sada u Kninu, bili smo u Đevrskama i sada smo opet u našoj krajini. Evo, ovo vam je Knin sa tvrđave, živela Srbija odavde. Živela krajina. I živela srpska krajina. Dok, evo vidite ovdje oni slave ovdje Oluju takozvanu, slave pogrom srpskog naroda. A mi smo tu da im pokažemo koliko možemo da je ovo ipak srpska krajina. Vidite, ovdje je na vrhu njihova zastava. Da će Bog jednoga dana da vratimo našu. Iz Knina idemo u Zagreb, da se tamo sretnemo sa našom braćom, Srbima koji žive u Zagrebu. Živela srpska krajina. RSK. Tako je. Tako je. Evo ekipa RTS-a sa nama. Javi se brate Simo. Javljam se, brate, Milo. Evo. Vidi onoga gore, vraćam se od ozgo. Eno ti stijeh, pa. Pa ti je stijeh. Brate Ivane. Evo, to je trenutna situacija u okupiranom srpskom Kninu. Znači, Knin i Republika Srpska krajina. Upravo me zovu novinari da dam izjavu, a srećemo se i sa gradonačelnikom Knina, kome je majka Srpkinja, inače. Sada, evo svi braćo i sestre koji gledate, koliko je Kosovo i Metohija srpska i srpska zemlja, toliko i Knin naš i Republika Srpska krajina. Pa evo da vas pozdravimo iz svete Republike Srpske krajine. Živela Srbija, javljam vam se ubrzo ponovo.